P Diddy yafashwe mu cyumweru gishize i New York nyuma y'ibirego by'ihohotera rishingiye ku gitsina n'urugomo, ibirego bimwe bihera mu 1990. Kugeza ubu tuvugana, umuntu wa 11 yamaze kwiyongera mu bamurega. Uwo akaba yitwa Thalia Graves. Aravuga ko P Diddy n'umurinzi we bamufashe bakamuhambira, bakamusambanya ku ngufu mu wa 2001 kandi bagafata amashusho ubwo ngo bamusambanyaga. Arashinja Diddy na Aaron Hall, uzwi muri muzika ya R&B, kumusuka ibisindisha maze bakamusambanya atabishaka ubwo yari afite imyaka 16. Uyu mugore avuga ko Diddy yamusuye iwabo ku munsi wakurikiyeho akamuniga kugeza ataye ubwenge. Amahoro y'Imana kuri wowe ukurikiye Wisdom TV Rwanda. Njye nitwa James Ndarukunda. Ku migabane yose igize iyi si ndetse mu binyamakuru rutura byayo, inkuru ihatse izindi cyane cyane mu myidagaduro n'ijyanye n'itabwa muri yombi ry'umuraperi P Diddy. Mumuzi muri hip hop nka Shani Diddy Combs cyangwa se P Diddy cyangwa se Shani Combs. Ubu ari mu maboko ataraye kuko ari mu nyururu, akaba ategereje urubanza ku byaha birimo gukoresha abantu imibonano mpuzabitsina ku gahato no kubikuramo inyungu. P Diddy yafashwe mu cyumweru gishize i New York nyuma y'ibirego by'ihohotera rishingiye ku gitsina n'urugomo, ibirego bimwe bihera mu 1990. Kugeza ubu tuvugana, umuntu wa 11 yamaze kwiyongera mu bamurega. Uwo akaba yitwa Thalia Graves. Aravuga ko P Diddy n'umurinzi we bamufashe bakamuhambira, bakamusambanya ku ngufu mu wa 2001 kandi bagafata amashusho ubwo ngo bamusambanyaga. Uyu mugabo wavukiye mu gace ka Harlem muri New York ahakana ibi byaha yivuye inyuma. Ubundi uru rubanza ruteye rute? Reka nkunyuriremo muri make ibigize uru rubanza. Combs ni umuraperi w'imyaka 54, yafashwe tariki 16 z'uku kwezi kwa Nzeri muri hoteli New York. Urumva ko ari mu cyumweru gishize ku byaha by'umugambi wo kuvana inyungu mu byaha, gukoresha abantu imibonano igamije inyungu ku ngufu no gutwara abantu hagamije kubakoresha uburaya. Abashinjacyaha ku rwego rwa leta baramushinja kurema uruganda rw'ubugizi bwa nabi aho yahohoteraga, yakangaga kandi agahatira abagore n'abandi bantu iruhande rwe guhaza irari rye ry'igitsina, kurinda izina rye no guhishira iyo myitwarire ye. Bavuga ko P Diddy yakoreshaga ibiyobyabwenge, urugomo n'imbaraga z'izina rye mu kureshya abagore mu bikorwa by'imibonano mpuzabitsina mu birori byashoboraga kumara iminsi bitaga freak offs. Abashinjacyaha bavuga kandi ko bavumbuye imbunda, amasasu n'amacupa arenga 1000 y'amavuta yo kubobeza imibonano mpuzabitsina mu gusaka inzu za P Diddy i Miami ni Los Angeles muri Werurwe uyu mwaka. Bivuga ko abashinjacyaha bavuganye n'abatangabuhamya benshi bakoranye na Diddy Combs na bamwe mu bari kumurega muri iyi minsi, kandi bagifunguye imiryango ku bandi bashobora kuzana ibindi birego. P Diddy ahakana ibyaha ashinjwa kandi umunyamategeko we yabwiye abanyamakuru ko P Diddy ari umurwanyi udatewe ubwoba n'ibi birego. P Diddy ubu afungiye muri gereza ya Brooklyn, gereza izwiho kugira urugomo rukabije no kudafata neza imfungwa. Iyi gereza ifite ibyumba byagenewe imfungwa zidasanzwe. Ibinyamakuru muri Amerika bivuga ko P Diddy ari muri kimwe muri ibyo byumba aho ari kumwe na Sam Bankman-Fried wahamwe n'ubushukanyi mu bya cryptocurrency. Itsinda ry'abanyamategeko be ryasabye ko arekurwa akaburana adafunze kubera imibereho mibi muri iyo gereza, ariko abashinjacyaha bavuga ko yateje impungenge zikomeye zo kuba yahunga n'indege mu gihe yaba arekuwe. Amaze kwangirwa kabiri kurekurwa by'agateganyo. Ahamwe n'ibyaha aregwa ashobora gufungwa hagati y'imyaka 15 n'igifungo cya burundu. Kimwe mu bintu ushobora kuba utangiye kwibaza cyangwa se unamaranye iminsi wibaza ni ubundi ni bande bamurega. Uwahoze ari umukunzi we Cassie Ventura niwe wabaye wa mbere watanze ibirego kuri uyu mugabo wiyise ubwe Bad Boy for Life mu kirego yatanze mu Gushyingo k'umwaka ushize, ubwo nyine hari mu kwa 11. Uyu mugore w'umuririmbyi akaba n'umunyamidelikazi yavuze ko P Diddy yamuheranye mu myaka irenga 10
mu bikorwa amukorera urugomo no gukoreshwa imibonano mpuzabitsina bigamije inyungu. P Diddy yahakanye yeruye ibi birego. Hashize umunsi umwe Cassie abigejeje mu rukiko, impande zombi zavuze ko ku neza zageze ku bwumvikane kuri uru rubanza, nubwo umunyamategeko wa Combs yavuze ko ubwo bwumvikane butarimo na gato kwemera ko hari ikibi yaba yarakoze. Gusa muri Gicurasi uyu mwaka, ni ukuvuga mu kwezi kwa gatanu, CNN yabonye inasohora amashusho yo muri 2016 yerekana P Diddy akubita uyu Ventura bari muri hoteli, igikorwa Ventura yanavugaga birambuye mu kirego cye. Combs amaherezo yemeye kandi yicuza icyo gikorwa mu butumwa bw'amashusho yashyize kuri Instagram hashize iminsi, avuga ko ababajwe n'ibyo yakoze. Yagize ati, imyifatire yanjye muri iriya videwo si iyo kubabarira, ndirengera ibyo nakoze. Abandi 10 barimo umugabo umwe nabo bazanye ibirego byabo. Nko muri abo twavuga uwitwa Joe Dickerson Neal uvuga ko Cassie Ventura yamubereye urugero rwo kugira ngo nawe avuge. Avuga ko Diddy Combs abigambiriye yamusambanyije ku ngufu ubwo yari umukobwa w'umunyeshuri muri Syracuse University mu 1991, maze akanamwihumuraho yereka abandi bantu amashusho y'icyo gikorwa yafashe. Abahagarariye Combs bavuze ko iki kirego kigamije gusa gushaka amafaranga, basaba ko giteshwa agaciro. Undi nawe wazanye ikirego yitwa Lisa Gardner, arashinja Diddy na Aaron Hall uzwi muri muzika ya R&B kumusuka ibisindisha maze bakamusambanya atabishaka ubwo yari afite imyaka 16. Uyu mugore avuga ko Diddy yamusuye iwabo ku munsi wakurikiyeho akamuniga kugeza ataye ubwenge. Umunyamategeko wa Diddy yavuze ko ibi birego ari ibihimbano. Ibi birego 3 bya mbere maze kukubwira byatanzwe hagendewe ku itegeko ryo muri leta ya New York riha abantu bagejeje imyaka y'ubukure igihe cy'umwaka kurega ababahohoteye hatitawe ku gihe ibyo byabereye. Umugore kugeza ubu uvugwa ko yitwa Jane Doe avuga ko P Diddy na Harvey Pierre wari umukuru wa studio ya Bad Boy Records hamwe n'undi muntu wa gatatu bamusambanyije ku ngufu ari batatu muri studio ya New York ubwo yari afite imyaka 17 yiga mu mashuri yisumbuye. Hashize iminsi mike, Combs yavuze ku mbuga nkoranyambaga yamagana ibirego birwaye by'abantu bashaka kwishyurwa gusa. Abunganizi be bagasaba gutesha agaciro urubanza kuko bavuga ko rudafite ishingiro kandi rwataye igihe. Harvey Pierre we hagati aho yise iki kirego we ko ari inkuru mpimbano. Undi urega yitwa Rodin Lily Rod Jones utunganya muzika akanakora amashusho, wakoze kuri album iheruka ya Diddy. Amushinja kuyobora uruganda rwo kuvana amafaranga mu bugizi bwa nabi, aho yahatiwe kugura ibiyobyabwenge, kugura indaya no gufata amashusho y'imibonano mpuzabitsina. Uyu mugabo ashinja P Diddy n'umukinnyi wa film Cuba Gooding Jr. kumufata n'ingufu ku myanya ndangagitsina atabibemereye. Undi urega muri uru rubanza ni Grace O'Makeg wakoraga ku bwato cyangwa se yacht bwakodeshejwe n'umuryango wa P Diddy mu mwaka wa 2022. Yashinje uyu mugabo n'umuhungu we Christian King Combs ihohotera rishingiye ku gitsina. Avuga ko muri ubwo bwato hari abakekwaho kwicuruza n'ibyamamare bikomeye, hakorerwa ibikorwa byo guhaza irari ry'imibonano mu buryo bushoboka. Undi urega kandi ni Crystal Magny yavuze ko yatwawe agakorerwa ihohotera rishingiye ku gitsina na P Diddy nyuma y'igikorwa cya Men's Fashion Week mu mwaka wa 2003 ubwo yari afite imyaka 22 gusa. Uyu mugore avuga ko P Diddy yanamukomanyirije ku ruganda rwo kumurika imideri. Dukomeje, undi yitwa Apple Lampros, n'undi mugore nawe uvuga ko yahuye na P Diddy Combs ubwo yari umunyeshuri mu ishuri rya Fashion Institute of Technology in New York mu 1994. Avuga ku byabaye, avuga ko biteye ubwoba. Ati, nakoze imibonano mpuzabitsina na P Diddy inshuro 4 mu myaka yo mu 2000. Undi ni Adria English wahoze ari umukinnyi wa filime za pornography cyangwa se z'urukozasoni wakoranye na P Diddy Combs mu myaka ya za 2000 nyine. Avuga ko yamukoresheje nk'igikoresho cyo gushimisha umubiri no gushakira abandi inyungu z'amafaranga.
mu gihe cy'ibirori yateguraga mu ngo ze i New York na Miami. Undi ni Dawn Richards, umugore wigeze kuririmbana na Diddy mu matsinda ya muzika, avuga ko ubwe yiboneye P Diddy arimo guhohotera Casey Ventura kandi ko yamuteye ubwoba ko yamwica aramutse abyivanzemo. Uwa 11 ari nawe wazanye ikirego cye muri iyi minsi yitwa Talia Graves, ushyigikiwe n'umunyamategeko w'ibyamamare witwa Gloria Allred. Yavuze ko P Diddy n'umurinzi we Joseph Sherman bamufashe bakamuboha maze bagafata amashusho barimo kumusambanya ku ngufu, nyuma bagakwiza ayo mashusho. Abahagarariye Combs bahakanye ibirego bivugwa n'aba bantu 6 baheruka mu kumushinja. Mu gihe kandi bimeze bityo, saho gusa ahubwo na kaminuza ya Howard yambuye P Diddy impamyabumenyi y'ikirenga y'icyubahiro. Inama y'ubutegetsi ya kaminuza ya Howard muri Amerika, izwiho kuba kaminuza y'abirabura muri Washington DC, yemeje kwambura Sean Diddy Combs impamyabumenyi y'ikirenga y'icyubahiro yari yaramuhaye. Ibi bitangajwe nyuma y'uko CNN itangaje amashusho agaragaza uyu muhanzi akubita bikomeye uwahoze ari umukunzi we twavuze haruguru. Mu itangazo ryo kuwa gatanu, iyi kaminuza yavuze ko imyifatire ye yabonetse muri video iherutse gutangazwa itajyanye na gato n'amahame shingiro ya Howard University n'ibyo yemera, bityo ntakwiriye gukomeza gutunga urwego rw'icyubahiro rwo hejuru rw'iki kigo. Diddy yasabye imbabazi nyuma y'uko ari amashusho asohotse mu kwezi gushize kubera gukubita umuririmbyi Cassandra Casey Ventura wari umukunzi we. Yagize ati, byarambabaje cyane ubwo nabikoraga, n'ubu birambabaje. Naragiye nsaba ubufasha bw'abaganga, ndivuza njya no muri rehab. Ubwo rehab ni ikigo gifasha abafite ibibazo byo mu mutwe. Ati, nasabye Imana imbabazi n'ubuntu bwayo, ndasaba imbabazi. Muri 2014 nibwo kaminuza ya Howard yahaye Sean Diddy Combs impamyabumenyi y'ikirenga. Ubu yatangaje ko kuyimukuraho bihagarika na scholarship cyangwa se buruse zo mu izina rye n'amasezerano y'impano n'uyu muraperi. Ayo masezerano yari aya miliyoni 1 y'amadolari Diddy yahagiye kaminuza biciye mu kigo cye Sean Combs Foundation. Iki kigo nicyagize icyo kivuga kuri ibi. Itangazo ry'iyi kaminuza rivuga ko izina rya Combs rivanwa mu nyandiko zose zivuga iyi kaminuza yahaye iriya mpamyabumenyi y'icyubahiro. Yongeraho iti, iyi kaminuza ntinyeganyezwa ku kurwanya urugomo mu bantu. Abagore 4 barimo Casey Ventura wabanye nawe igihe kinini batanze ibirego bashinja Diddy ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina no ku mubiri. Nitwa James Ndarukunda. Iyi ni Wisdom TV Rwanda, ntujye kure. Shalom.